Swastiastu semeton muali sering titiang. Ring video puniki titiang pacang maosang kesusastraan Bali inggih punika Indek Kesusastraan Bali manut abjagat. Nanging sedurungnya nih sampunang lali subscribe channel puniki lan klik lonceng notifikasine. Ring Kesusastraan Bali manut abjagat puniki pacang latarang kalih parindikan. Kepertama Kesusastraan Bali Purwo lan sane kaping kalih Kesusastraan Bali Anyar. Duaning pahan utawi bagian sastra Bali manut abjagat wantah kepah dados kalih kadi puniki. Semeton presiden nyingaking peta konsep puniki pinake garis-garis besar materi irage ring rahinane mangkin. Sane kepertama Kesusastraan Bali Purwo inggih punika Kesusastraan Bali sane sampun ngelimbak dut nguni atau sudah berkembang sejak dulu pinake gambaran saking kramo Bali tradisional. Nah, sastra Bali Purwo puniki penglimbaknya nyarengin penglimbak kerajaan Hindu Nusantara. Karena ring ab kerajaan Hindu puniki pinake puncak minjilnyane kriya-kriya sastra sane mautama sekadi Ramayana, Mahabharata, Negara Kertagama, Sutasoma, miwah sane lianan. Selantrunnyane sastra Bali Purwo puniki ngelimbak ngantos zaman penjajahan ring Indonesia keawinan aktivitas mebasan sane kari akeh ring kramane. Ciciren kriya sastra Bali Purwo puniki ketahnyane nyeritayang kewentenan kramo Bali tradisional. Punika taler sifatnyane istana sentris lan sering medaging cerita-cerita sane absurd. Kesusastraan Bali Purwo puniki kepah atau dibagi tiga. Gancaran, tembang, miwah, palewakya. Nah, sapunapi punika gancaran, tembang lan palewakya punika. Kepertama wenten gancaran. Gancaran puniki kriya sastra sane nenten kaiket uger-uger sesuratan sane janten. Gancaran iki patah sekadi prosa utawi karangan bebas. Ring kesusastraan Indonesia, gancaran puniki patah sekadi soroh-soroh hikayat, legenda, fabel utawi sane lianan. Niki soroh-soroh gancalan Bali Purwo. Wenten mawastu satwa imbenyane satwa imbelog, satwa rare sigaran, miwah sane lianan. Epos imbenyane epos Ramayana, Mahabharata lan sane tiosan. Wenten taler soroh legenda, sekadi legenda mane angkeran, calon arang, miwah sane lianan. Babad wenten contoh babad Pasek, babad Tanah Jawi, miwah sane siosan. Usade wenten sane muastu usade rare utawi usade tiwang. Lan kari akeh soroh-soroh gancaran sane siotan semeton. Kaping kalih ring soroh kesusastraan Bali Purwo inggih punika tembang. Inggih punika kriya sastra sane keiket oleh uger-uger sesuratan tembang. Nah, tembang puniki wenten petang soroh. Wenten Sekar Rare, Sekar Alit, Sekar Madya, miwah Sekar Agung. Sekar Rare puniki merupa gegendingan utawi lagu anak-anak. Sekar Alit merupa pupuh. Sekar Madya nika ketah kebaos kidung utawi kekidungan. Lan Sekar Agung merupa wirama utawi tembang sane keanggen nembangang kekawin. Kaping 3 sane ngranjing ring soroh kesusastraan Bali Purwo inggih punika palewakya utawi prosa liris. Prosa liris inggih punika karangan bebas sane mebahas sekawi tur kebaktayang nganggen tetembangan. Contone palewakya puniki sering kebaktayang ring pementasan drama tradisional. Selantrunnyane soroh kesusastraan Bali manut abjagat sane kaping kalih inggih punika Kesusastraan Bali Anyar. Punika kesusastraan Bali sane mijil atau lahir saking iusan sastra Indonesia modern utawi sastra barat. Nah, sastra Bali Anyar niki mijil duk warse 1911an merupa satwa bawa. Patah sekadi sastra Bali Purwo wenten tigang soroh taler ring sastra Bali Anyar. Kepertama gancaran Bali Anyar utawi prosa atau karangan bebas sane nenten kaiket uger-uger sesuratan sane janten. Nah, gancaran Bali Anyar niki wenten kalih inggih punika satwa bawa lan novel. Niki contoh-contoh satwa bawa utawi cerpen lan novel mebasa Bali semeton.
satu bawak wenten satu bawak dasa tali dogen, ayam mepalu, begal, miwah sanelianan. Lan contoh novel wenten Melancaran Kesasak, Sunari, Tresna Lebur Ajur Setonan Kembang, lan novel sanelianan. Selanjutnya nih sane kaping kalih wenten puisi. Nah, karya sastra soroh puisi niki wenten sane merupa puisi Bali anyar lan wenten taler puisi Bali anyar sane sampun merupa lagu pop Bali. Sane kaping untat saking soroh sastra Bali anyar inggih punika lelampahan utawi drama Bali modern. Akeh pisan contoh lelampahan utawi drama mebasa Bali inggih punika lelampahan Masan Cengkehe Nedeng Membunga, lelampahan Kobaran Apine, lelampahan sane memordo Aduh Dewa Ratu, miwah lelampahan sane Syosan. Inggih semeton, wantah asa punika sane persida titiang Telatarang, yeneng wenten sane Iwang titiang Nunas nggih ngrena pengampura. Suksema.